Nukuri kw'Imana. Urakoze cyane. Oh my God, my legend, my loving husband. The best actress. Slim Jesus. Give me this award. Thank you so much. You are looking absolutely gorgeous. I'm actually trying to Marina. One of Rwanda's best singers, entertainers. The best actress local in Riva 2023 8th edition is Usana Bahavu. Usana Bahavu. In East Africa, if your name is Janet, you are already a winner. Nukuri kw'Imana. The best actress. Akabanza Imana icyubahiro. Natawazi ifoto y'urwibutso hamwe na Marina. Hello? Mama, kandi twamuzi. Thank you so much. Ndashaka kubimbwira. Mbona ndi mukuru cyane. Yambaye rero. Thank you. Nicyo cya mbere ashimwe kuri iki gihembo mpawe. Ndashima Imana cyane kubwa kino gihembo. Ni gake ukora cyane hakagira ababibona bakabirekonesa bakabaha igihembo. Urakoze cyane. Oh my God, my legend, my loving husband. My director. Nuko Impanga namukwishiraho uri kubwirira. Nari kurushoboza. Ni awajiya. Ndagushimira cyane ko wakuye impano yanjye ku rwego rw'ukayigeza ku rundi. Imana iguhe umugisha. Ndashimira ababyeyi banjye, abavandimwe banjye, inshuti zacu zose zagiye zisapotinga bakanyereka ko gukora Impanga ari umurimo mwiza. Impanga series niyo filime ya mbere nakoze, niyo filime ya mbere nanditse, niyo filime ya mbere impaye igihembo ntakekaga kirandenze. Ibi bintu nari nzi ko bibamo kato. Thank you so much Ahaye. Uhinduye again. God bless you. Murakoze cyane. A big round of applause for the best actress, Bahavu. The category is again best director. Best director. Now to give the award for